Ikipe ya PLFC nyamukandagira mu ikibuga kikarasa imitutu ikomeje kwiyubaka nk'ikipe yifuza kujya mu matsinda ya CAF Champions League kuko irimo kugura abakinnyi bakomeye kandi bakinnye amatsinda. Ikipe ya PLFC yasinyishije rutahizamu w'umunya Cote d'Ivoire Amani Kwadokani Michel Bregeneve watsinze ibitego byinshi muri shampiyona Cote d'Ivoire. Abo umunyamahanga wa mbere utangajwe n'ikipe muri iyi mpeshyi. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 Kamena 2026 nibwo ikipe y'ingabo z'igihugu yatangaje ko yungutse umukinnyi mushya uzayifasha guhera mu mwaka utaha w'imikino wa 2026-2027. Uyu mukinnyi ni rutahizamu ukina unyuze ku mpande by'umwihariko ku ruhande rw'ibumoso. Amani Kwadokani Michel Bregeneve akaba yasinyira amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Amani Kwadokani w'imyaka 27 yakiniraga ikipe ya Afadi Jekanu yo mu cyiciro cya mbere muri Cote d'Ivoire. Akaba ari nawe watsinze ibitego byinshi muri shampiyona aho yatsinze ibitego 17. Mu mikino ine ya CAF Confederation Cup uyu mukinnyi yakinnye yatsinze ibitego 2 atanga na assist 1. Ikipe yari yagarukiye mu ijonjora rya kabiri isezerewe na UC Marche nayo yaje gutsindwa na Zamalek ku mukino wa nyuma. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga yanditse igira iti: twishimiye gutangaza ko twasinyishije Amani Kwadokani Michel Bregeneve. Ubu ni umwe mu ntare zacu yiteguye kwambara ikiranga afite ishema no kurwanira buri mupira, buri mukino, buri gikombe. Reka tumwakire uko bikwiye ikaze mu muryango w'intare. Uyu mukinnyi mushya kandi wa PLFC abaye umunyamahanga wa mbere utangajwe muri impeshyi, akaba wa kabiri muri rusange ugeze muri ikipe nyuma ya Ishimwe Christian wakiniraga ikipe ya Police FC. Abandi bakinnyi bitezwe mu ikipe y'abanyamahanga barimo Mamadou Traoré wari muri Stade Marienne, Mamadou Zone wari muri TP Mazembe n'umunyezamu Hernani Sruwane wo muri Mozambique. Nubwo ikipe ya PLFC irimo gusinyisha abakinnyi bashya, ariko hari n'abandi bakinnyi batazakomezanya n'iyi kipe. Abo twavuga umukinnyi nka Ariuswane, umukinnyi nka Mamadou Si, umukinnyi nka Niyomugabo Claude wamaze gusezererwa n'iyi kipe, ndetse n'umukinnyi Mamadou Lamine Ba. Mu gihe bivuga ko rero nanone ishobora kuzatandukana n'umukinnyi nka Ishimwe Jean Pierre, Mugisha Gilbert, Denis Ometi ndetse n'umukinnyi Niyibizi Ramadan. Ikipe y'ingabo z'igihugu ya PLFC ikaba yeregukanye Beka Pro League n'igikombe cy'amahoro mu mwaka 2025-2026. Ikaba rero irimo kwitegura amarushanwa mpuzamahanga arimo Sekafa Kagame Cup rizabera mu Rwanda ndetse na CAF Champions League. Natwe nuko dusoje ikiganiro cyacu nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza nibyo tubifurije.